vovagari ni kuriteka thakame akoria haha na hote ura tukugari tugucoka thutha hanini tuge Kenya Police kana mundu wothe muthigari origin yao ni haha tumetaga Kings African Rifles ni mundu muiru riu ambirie gutuika muthigari na njigwa muthe metagwo administration police na ni marutire wira muhiu muno hindi ya mau na riu uguo bururi ugithiete thirikari ya gibomo ni otwetaga Kenya Police omothe andu acio mokire mbere ya ituika turituika riri horo wa andu acugurikeirwo no ituika riri guka riroka nirikorora mugiro ucio tondu tukorora riu tugucoka thutha hanini jamba cia ita cingiathire ukafiko taha urage mundu umenye raids cia gikuyu kana itaharia gikuyu tiari guthi kuraga mathai ati nigetha mucoke na indo cia maheni andu a mugo matiko makimenya wega gikuyu ungora wega jamba cia ita ciathiaga ni ko ambush na mu ambush mundu ri mukama overpower gutiari ati guthi kuraga intentionally gutire mundu wathi ya kuraga ni muthi mumirire mathai makoro mena mathiraita no mathigota gwika undu tondu muringe ni mwa mahuririria ni mwa mahuririria mahiu mao tondu mathai mamenya ni mahotwo ri ni kuhorera mahoreraga makareka mukue mahiu manyu na magefanga rire mwiri ukene manyo moka kumutaha so iyo ni yari no ni undu woguo ni gwakire na casualty tondu mugithi mu overpower na mende kurwa riu menda kurwa ni mukurwa ni mukumahota waita thakame wacoka mucie wambaga kuruga manja ya kihingo ndungengirire nyumba ndungatonyire thahu ucio wa thakame nyumba mundu mugo agiuka akahoroheria thakame kuigua makiuga ati njugira ngemi ndaugeirwo bu ni mukawo kafi so mundu agathahurwo na gekiro igogona no nitire thakame yo kafi kuria so the same case na muforithi ya no kugie kaundu dio ya thuri makona ate tondu riu twageria kurohoro wa ituika kangigia tari muthigari agiru ni gwithahura hihi o mwaka kana orira aita thakame no anyita no ru thakame no araita ri ndigakorwo ni thakame araita intentionally ni thakame araita unintentionally tondu atomo hadu hena meici na meici one armed marathukaniria hatuika riu haha ri hatiri undu ungi no tio yage rithathia kiuraga andu taria marohirwo na tondu ni case yake ri kwetagwo Lelman Lelman uyu uracokire kuohwo miaka 33 titi uguo ucio uguo ni uru tutingihororia thahu tocio tondu na igoti ni mufainire ekite uru urura tungihoroheria ni thakame unintentional riu uretwo brutal man sina ni sigacokerwo ni thakame sorry to say tondu ekorwa thia akirwaga tondu muthigari akiflashaga misinga tondu muthigari thakame no agetio any time waita thakame innocent no karihio uguo ni gukugia magogona ma guthahura borithi na ngwiciria kema na thuri ni marathikiriria nigetha tondu uyu ni umwe woria no ningi mareyuria aita thakame ri gwithahura atia na tukaharukia ati undu ucio hindi ya ituika nigetha undu ucio wirwo tondu undu ucio ndwari ku hindi ya ituika ndwari ku migiro iyo igikirwo riu niyo migiro ya tuguthi na mbere gwikira hena kiuria kingi gikuritio mundu akobete na mwari mundu akoma na mwari muthuri ucio ndai gogona ngikirwo ria guhoroherio kindu nake ndangihoroherio muthuri ucio utiri horohio yake na kugi meko sure pio ni kumunyita munyitire no tugerie gwikira mwiritu ucio igogona mwana kunyitetwo neithe kia hinya no mete one do bauti agikorwo mwiritu ucio tukunyitwo kia neithe makoro ni makwana ni ndugu mari ago ni ndugu mari hatiri horohio ya gatore kutiri mugogo ni ugete kaigogona tari ono ngiriruka ko yothe ndugiona tondu mwewe kaigogona ri mugogoni ukwamba kuragwo ni ngai umenye we mugogoni ri ukoragwo na njara ya go shift energy nikihe tuhetwo ni ngai
gya kuhota gwika igongona mundu ya kahona ugo ukoragwo ugiforce Ngai a implement kaundu to ni ukwira Ngai atirire ndeka igongona riri na njeno ndahetwo ni mbuthia wa munuri ai uria waraguragira andu na ari mundu mugoi ndirenda gwika igongona riri muthamaki mutumia uyu wahone ni Ngai urera na Ngai akauga ndirorete mitaratara yothe nigetha ukinye gwika igongona riri so Ngai ni agiritie andu eri mwiritu ucio rorwa nyitirwo atia na ena miaka igana mwana wothe ukiritie miaka 9 gikuyu ni gukurorwo anyite gwatia ndugija afanyo ni akunyitira mbere ria kere gatatu ria kana na ni ukiritie miaka 9 ndukuga abu but kaja ukiria thuri magukwira ni ngukuraga and we have had those cases and cases yo nyingi muno mundu akauga atiriri niiri ona in fact neira turaragia horo wa kirugo childhood traumas na umwe aratutumira SMS ato ena miaka 55 ena miaka 55 mamawe akauga mamawe atuiria munyita kia hinya mamawe na miaka 55 uyo na miaka 55 riu no akauga atiriri mwana ari mamawe ekaire tukanini mamawe atuiria munyitaga kia hinya na kamo threaten ina ndukauge wauga ne ngukuraga na maundu maria mangi no ni mwana wa miaka 9 dara understand kiuria ni atiriri haha atia natural instincts jega tari weri ugigira nyumba ukore mundu akuite ri ugigira nyumba akora mundu akuite ni to expect you gebu kana umeja witane you cannot point yako haya ikode mwana utakinyitie 9 years mwana utakinyitie 9 years dagitwiro sira to magicoka hine ena kedo 2-3 kwa meka 2-3 no ni 4 around 4 years agacoka hine wagatwika ate na mathahu maria yawe agika mathahu maria mwana ucio agika matukuthenio na aciari yake mwana wa kuma 9 years ona gikorore ko giko kiuru na ndararia ni gukurorwo muno tondu nona haria maroka kuruira no koneka iretu haria kuheturirwo mwana ucio kira tumata kuiga uroga ni kumakio na kiro ne kuragwo so we need to there's a very thin line tondu mwana ucio tatu naturally ri ono ngithie na muiretu kana ona mwana munini umwike kindu kiu ne guthi kuga kane kwaria kane kuheana horo ucio kane kwa kuinuka kane kura mucie no nginya hage na ka action ga gutuonia atire mwana ucio ri ndari giko-ine kiu tona nine nyonete jenga kesi irehetwo kwa ofisi ya mwana urakomaga na step father ene huria step father wake she's 19 years na hani confess ire aroiga niwe wakomaga na ithe ona netiga bedroom yake ihingure gwithe yake akome ithe ni murefia gani aria mekitwo retrenchment hinde ya Moi so noigwa mwiretu wakomaga na ithe ginya form 1 form 2 ni oi na akomaga na ithe tugiuga ate mundu cio ti guilty ginya gakinya riu kuge ihuri yake na noigwa mwana ucio riu kaundu gakarokire kumenyeka thutha no aliuka kwa ofisi ihuri ni rigirire mundu ungi arokire wika ruha hena thahu ati muthuri ni akoma na mwari whether mwari ni kutoga circumstance ni kurorwo no iko ni gukoma nake kia hinya ni anyita mwana ukia hinya hene gogona mwari akurutirwo no ithe ndari hindi agitherio ni mundu atigagirwo Ngai na riuwa so mundu mothe makindu sorry makindu gigwitwo guthukanira thakame no nginya marorwo how did it happen what was the reaction tondu muga ne nyita Kenya tukara concept yo ni kunyitwo Kenya kana kwenda nigetha na wewe hite tugere muhito gitatha-ini ucio akaraguma twigutahikia tondu nawe noneka wi umwe wake na riu ndi mundu mugoni no nginya nani nyifuate mitaratara ya magongona no ndigutwa innocent God are innocent no ikorwo wakire innocent then igongona riko ririmo. Okay. Yes. Hi, when I was a teenager, my mother used to get
angry of me because and times she used to cry. Whereas I tried my best kumwomba msamaha. Nowadays we are in good terms because I left home. I have been struggling out here and had nothing, and nothing is working out. Could it be because of her cry? What should I do? Because I'm going through a lot with my 5-year-old kid. Yeah, she needs to go back. So okay, kwe mami wao. To nona instincts ya bele sila mwera. Nera igwa ne ahitagiria nyina. Wono ginya bia soke kwe mami wao. Nigetha mami wao hote gukorwo akimutara uria kwagirire. Na kana ne guthijo kana gugwika ate nigetha mamu wao ngoro yake there. No ikonia mumizite muno ngoro ni hari horo hio. Ni hari thinjanwo. Mamu wao aguko ciugo na tihuke. Marakara macio hingeire thiini. Mau no makome one of the reason number 2, agiko office tukugeria korora maundu maige tondu na maundu maige maine no gurani ni matuma maundu macio na mahingane muno in terms of indo kunyita moko na maundu guthie mbere. Mamu wao ne mugure na akeriwe ni mugure. You see, maundu ma mothe maratwarana atia, what is the interplay? Hena maundu maige muno tungicokia no mane ati ugwa reyuria miario yaragio ni nyina tondu hihi ni kuraraja kana kumugia kana you know no ikorwo ni yaramu mathutha. Yes, no akorwo wagweta uhoro wa airetu gukoma na maithe gukoma na ari. Uyu ni mutumia urauga muriega rucini muiretu wakwa matuire makomaga na ithe gwikate. You know igwa ciugo icio riu ta hau hatire horo hiyo ndu gwika mami no ni wega ago horo cio ni wikaine wethe athuri Suno ke kwa office twethe athuri. To muthuri ucio ni afatara gukanio ni athuri. Na jire mweka nenge. Fatane the evidence jega na coffee ni mwari na koma na ithe maguru na docio maigatwo. Ikoine dotacio matikaraga. To ti wega. Na muthuri ucio ni muthuri urehera kirumi na akarehera mwari kirumi. No igwa hau no ginya turore mwari ucio ni aigana ate no miaka igana kwambiria ate. Na why nikikatwa muthuri ucio akọ comfortable koma na mwari na ke mwari akoro comfortable koma na ithe. But these things are happening. Ni maundu matere maiguika. Niguo maundu me magigi. Tondo na ngi haha loria good morning, please don't mention my name. No ega mundu kuhikia mwari wa tatawe. It's your first cousin. Yeah, it's not possible. Idio sigura chanelio atia. Rashuru guthia atia jenga. To imagine hikite your cousin ni atata mararacaniria kana brothers father-in-law kula ni brothers. It's impossible. Fia kuhe muno ntondu riu ri ndakuga atiriri kahe gaku ri kaikie tuge kaire tugakaranja riu menye karanja no yakarehera indo wewe tugatwira karanja na taigua makigi macio ona gwiciria tukuogwika ona gwiciria kuogwika ni kurarehe thina kuri igoti-ini toria turona igoti ria nyumba ni ria korwo rigiteanirio ni kurikana andu ni makoretwo makiaririria muno horo wa tax house maregeto house tax maregeto house levy igoti ni ria korwo rigiteaniria ni njui ni tukorwo tukiona tukireherwo uhoro ucio na kinyi no turicoka nyingi tuthie o igoti ni riu kuria nakuo turicoka tuthie tukore umuthi niguo kwina judgment ya mundu gwitwo Joy na Jackie Maribe cira wao ugukorwo ugituo umuthi cira ucio ni ukoretwo ukiairicwo thiku nyingi kana itua riu ni rikoretwo rikiairicwo thiku nyingi koguo muthenya wa umuthi niguo kuratwika jaji eukorwo akiheana itua ria uhoro ucio ni igoti hau igoti ni riu ku nikuo uhoro ucio gwikorwo ugithie na mbere kuria Milimani Law Courts kaida gatari kunene nitukorwo tugithie ku kaida gatari kunene na ni njui mundu gwitwo Njoroge nake ne ukorwo agituhira uhoro ucio koguo uguo niguo kurathie na mbere igoti ria nyumba ni ria korwo rigiteanirio
andu ni makoretwo ni gukoretwo na debate nene muno rigetwo house tax rigetwo house levy okiria kirikio na president ni akoretwo akiaririria muno uhoro ucio wa nyumba iria irakwo cia thogora wa thi na gwatuika andu magukorwo makirutwo igoti riu igoti ni riakorwo rigiteaniria uhoro ucio ni njui ni uhoro gukorwo kiariririo muno. Oho no turingira Milimani Law Court na tukorwo tukigua itua ria cira uria ukoretwo githie na mbere wa mundu gwitwo Joy na Jackie Maribe. Koguo macio ni mamwe ma maundu maria tukuhaririirie kaida gatari kunene ni kurikiriria turarikiriria uyo akauga my grandfather used to sleep with me but mara ya kwanza akauga mara ya kwanza sikutaka, then the next 2 times I was willing. What can I do? Wale wado ni maji ya kuma. There's so many things. Is the cases nyingi mono. Yeah. My grandfather used to sleep with me but mara ya kwanza sikutaka, then the next 2 times I was willing. What can I do? Those are the question neo ke ofisi tondu hau he dahikio na riu dahikio no ginyaroro muno ni undu gigatorore tenets cia gutahikia mundu thakame kana uthukaniri wa thakame au he na kiuria tudungithio rimwe wikite igongona tutwiraga mundu ambe ke ofisi tono ginya torore details ya maundu macio no ria ma happenire. Yes, na horo no ahigura maundu maingi muno tondu arauga atirire hanjenga nie my father alijaribu kunishika, my mom akuwa karibu, nikatoroka nikaenda kwa rafiki yake, mara ya pili akajaribu nikatoroka nikaenda kwa shosho, mara ya tatu my mom akampata kama hana nguo, my mom akamuliza anafanya nini, akamwambia hakuna. Then the next day my father alijiua but my mom hakutaka hiyo maneno itoke, akolia ewe kati. Si ona how reaction teo ya mwana ucio ndirakuonia mwana ucio ni genuine, yarora ithe ni matamba maria turari uhoro wa Monjenga na ithe gucoka nake yurage. Ugo mwana ucio reaction yake iho ni ati ni oraga mamu ao kuga maundu ma matikamenyoka na matikamenyo ri umane ati kwina magongona maguo ni gwiko mucio ucio ona rimwe riria ukinungura mucio ndu wa mundu kwiita so keturore ni kigatuma muthuri uyo yeite ni kigatumende gukomana mwari so andu no mesi ati ni gisonoko kiu kana ati thoni utire thoni cigituma mundu yeite kana gisonoko mundu yeitaga tondu gauku kwina thahu uretia thakame so gukirira undu maundu ma mothe meko Njenga no gukira makiragira na atumia amwe kurega Njenga ni kwina macases manginya riri we mutumia yaku akarehe sister yake gwaku ugakomana sister yake ukamukomborera mugaciara nake mutumia waku niyo maundu ma mothe no uhinga ndungireka etikire magongona meko ageciria ati gukira no horo ni kunina we no wakomana sisters anita kana una tata mundu witanaga tata no sister mutumia waku nioka ni wakoma nake ni agia ciana na ni ciuikaine ni ciaku na mwina sire mwina ciona mutumia waku no mutumia waku rira gakorwo ni ciana cia sister yake uyu wakuire kana sister yake uyu wekire giko kiuna ciana ni cigerire mathina cirenda guka kuriwe we ndungitikira meke magongona no gukararia urakararia na andu marorete guthie mbirira ni undu wogu kaundu kangi ginya andu mareka maundu macio meko Njenga ginya andu guthika ti ukaigua mundu ati matiganira murume miaka 15 riria akua niguo murume arenda kumuthika na ni ugitenda kana thikwo ku ona ka kwa ruracuka na guthie ni kurorwo ona tokimba gitigige bata ukira mundu we muoyo no igwa ndmakire to ni ndawa ari wakwa ni wagite kumugira ni kirira ari muoyo. Those are the questions people are doing it ona mathahu makaingira moru muno riu hau ni ho thina ukagira andu gukira to mundu ekwenda kuiguo mundu ekwenda kuhoya kirira mundu ekwenda kwiro na githi na mbere guthika ciana na wi murogi be tondu undu wikikite ni wikikite uria thuri hoya kirira ona na uthukaniri wa thakame hoya kirira kuria kiagiriire utari na guoya nigetha no gikoma mbirira-ini we mutumia uyu ugakoma mbirira-ini uthondekeire ciana ciaku njira we muthuri ugakoma mbirira-ini uthondekeire ciana ciaku njira no ri matiaragia ni gukira makirega ona ndakwa no auga gutiri ona angi makirega kugo mundu akioni muthuri akwa ndekire uguo so I wish atumia acio meka mena niguo cio rauga mamangu alinyamaza wengi unyamaza hiyo kunyamaza high heel
there's no healing etha kirira kuria kiri tondu ucio ni mugiro na mugiro wanekeka no nginya magongona meko. Yes, ndenda turekerie hau ni tha ithano kererere turekerie hau na no tuguthi na mbere na gucokia ciuria ici ni nyingi muno niguo ciuria yo 700 ngwiciria gucicokaniriria tumenye uria tugacicokia muthenya ucio ungi mere kwa heri na ndona andu makiuria please mwambie arudie good morning, please mwambie arudie hiyo meeting ya mama ni ya nini. Musemano ucio watumia atheri ni mweri 18 18th February. Ugithie Facebook yako Gikuyu Academy ni ukuona njikirite post yo hau. Ugithie TikTok Gikuyu Academy ni ukuona njikirite post yo hau, na ugenda kurio muno makiria horo wa musemano ucio wa mweri 18 hura namba 0721 479 310 0721 479 310. To TikTok Gikuyu Academy, YouTube Gikuyu Academy, Facebook Gikuyu Academy. Ageithie mutumia wakwa Wanjiru ne kujira ndimugeithia tukihingura mwaka ati ndimugeithagia geithika muno Wanjiru diga kihurwo bara na mwirori ni gwendete njitagwo Karanja wa Mwangi mwithira ndo abale ya mururia ni ndakambire Gikuyu Academy yo twina ofisi haria Kiambu nguka Kiambu thirikari ni hoturi thomithagia Gikuyu ciana ciana ni murathomithia ruthiomi ruthiomi ona ni turona tatu guthie online riu ni demand iria ikuo tuone kana tuhote kugia na online tondu riu physical aceri kure ciana physical ndego makehe koga ni online tugekira ta Google Meet uguo ciana ikaingira kirathi igathomithio no riu muciari nake ne gubatara korwo hau nigetha concentration ya ciana twahota gukorwo we Google Meet ugithomithia ciana no haha ewe na maundu mangare to no ginya develop interest yo na gaino agithie na mbere na gutwika wega andu akothe magaithike ni ndi group njega ngirikia ya book club tumitaga Black Consciousness Movement na ina andu na Gikuyu Academy family ado takikos geithika ikuria muri na Njoroge yo ni Gikuyu Academy family no ni ndi na group ya philosophers tutongoretio ni munene wa tongoria metagwo Tharau Tharau ni mwega muno tondu ne hotete ku organize students acio. So we read books. We are targeting 12 books. This is to the mafuku letagwo Histories of the Hanged by Mudo Weto Davis. Then tusomete magi maigana ona last year mwaka uyu twabia na riu we want to read as many books as possible kudikio yothe kire haria kire na Ngai witu amwende. Asante sana Bodo Muriithi, asante sana kwa today's topic is just enlightening, great eye opener. Many of us can relate. Megoda nema ne ekonina ado asante sana muthuri weto Bodo Muriithi ugeithite muno ni kiarie wako igi chairman witu kuria mwemuto mwaki wa mwemuto tukenete muno kwina ando hio mwemuto kwina associate professor wa watho mundu gwitwo Robert Machatha wa Kivugi aketwake na muno asante sana ni gatho nyingi muno mutindie thayo mungirore magokumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha kaide mutware mwena uri ungi wa studio kuri nake muthuriti Njoroge etari sana Njoroge ni drona maundu marathie na mbere muno kuria magoti-ini no drona na matura-ini na ku maundu no marathie ni mariko utuhaririirie wambere ni toguo wagweta ni wakorwo watariria tigoti riria ateaniria mubango uria wa kungania mbeca wa thirikari kugerera mubango wa nyumba cia raithi na riu haha haraiga atiriri ni cira uracoketio riko ni thirikari ikenda itikirio ithie na mbere na kungania mbeca na mbeca ici irendaga yongania wakamwira ninge appeal tondu kwina macira maingi mari igoti-ini no igoti ria gucokia cira riko niga oguo igoti ria mbere ria tuite ri munganirio wa igoti ndwekiritwo kana ndwaroretwo na kiwatho na ni rahinyiriria andu amwe no urikane andu aria mateteti itua riri maugite atiriri Njenga ate mbeca ciro gutire watho wagire gwitia andu amwe mbeca tondu uretagia andu aria andike aria matarendike matiretagio kuguo ni maundu maria tuko tukirora thini wa mohoro maitu mokite ningi undu cio ngakorwo wagweta na ningugutiganya mbere ndore mwiroreri bica-ini icio cia imwe kwa imwe kwina cira tureterera wa Jackie Marimbe mwandiki wa mohoro undu mwe na mundu gwitwo Joshua Irongo Jowi aria mareterera ona ngirora icio ni bica cia imwe kumukwa igoti-ini ria Milimani kuria Judge Grace Nzioka erigirwo kuruta itua ria cira uyu na rikana aria tue cira uyu kana amenya kiho kiria amekuhoto ni gwatikira ni manyitekana na mahitia mweri 15 December no undu ucio gitirio tondu judge gwitwo
Grace Nzioka ndaiguaga ga kugo mothe tuko tukirumirira cira ucio na tuko tukira mwiroreri uria gukorwo githie na tugithira mbere na mohoro mangi ni ati atongoria hamwe na muingi wa gicigo gia ombunge gia Kajiado ya Rugongo ni magite na giikaro kia hamwe gia gucirira ndeto igie uhuthiri wa mugunda wa muingi wa vet farm uria uri ngongu mugunda wa eka 1450 utanyitwo goko nyumba cia thogora wa thi no kwa hinda rini ukoretwo na ngucanio mwandiki wa mohoro Jabi wa Jau agagitumenyithia icio makiria mugunda uyu uria utanyitwo gukorwo ugiakwo nyumba itanyiheire 5,000 cia thogora wa thi ukoretwo ari na ngucanio kuria muingi wa gicigo kia umbunge gia Kajiado ya Ithũĩro mwena wa Kekonyokie makoretwo makiuga gicunjĩ giki kia mugunda ni kiao Kajiado North tukwenda wako nyumba kana waikoro maundu maria mangiteithia andu a Kajiado North. Kuringana na mubunge wa Kajiado ya Rugongo Onesmus Gogoyo atariirie gutiri hindi magitikira mugunda wa muingi ugune mundu kiumbe oho akiongerera ati ni hotorete gutigirira muingi wa mwena uyu nduna kungirio wara ire mugunda wa thirikari ukuheanwo kuri andu kana kwi mundu individual teithike mugunda wa thirikari uhuthike kwi maundu mangiteithia. Tunataka public amenities zenye zitatusaidia kama ni mahospitali, ni mashule, ni hata stages za kuweka za magari zetu, hata airstrip yenye inaweza kutusaidia tupate hata wazungu kutoka ngambo. Hatuna nafasi nyingine isipokuwa hii vet farm ambayo ni kubwa ambayo inaweza accommodate all these other things. Muingi uria urekinyetie gikaro-ini giki matariirie ni nginyagia manginyitanira na kuhekanya waki wa tabarira cia uthii wa nambere ari ni hamwe na waki wa thibitari ya gikiro kia level 6 gatagati-ini ka mangi tutikwenda guka kugayana mugunda ati mundu agairo gakweta kana kai no maundu maria magwakwo kuria ta maundu ma college thibitari ya level 6 uhoro wa nyamu ya judiciary eho mugunda hau na njomba iria president araugire affordable housing. Gicunjĩ gĩkĩ kia mugunda niho President William Ruto erigite kuruguria tabarira ya waki wa reri ya SGR uria utari urambiriria ni undu wa ngucanio cia mugunda uyu. Ngiribotera Inooro TV Njĩtagwo Jabi wa Jau. Nega muno Jabi wa Jau na gicokera rugano turarumirira ni ati igoti inene niratanyo kuheana itua ria cira wa njuragano uria ugumire mumerekia wa mohoro Jackie Marive na murata wake Joseph Irogo uria wikene na ritwa ringi ta Joey matitangitwo na njuragano ya Monica Kimani kuri miaka 5 mihituku guku Nairobi. Itua riri ria igoti ni hindi ria rekererio na gutwara imwe kwa tombe tu nation bicha imwe kwa kuma igoti ria Milimani kuria jaji ogwetwo Grace Nzioka aratanyo gukora kirekereria itua riri na itua riri agiririo kuritua mweri wa December mwaka ucio rathirire no agikoro ndaiguaga ega kugwo tuko tukumenyithia na njira imwe kwa imwe uria kurathie na mbere igoti-ini riu ria Milimani. Tukima mwena ucio tuthie kuria mwena wa Nyandarua kuria aikari a Ol Kalou na Kinangofu magite na mweke wa kwenda maoni mao iguru rigie ukinyaniria wa tabarira ya nyumba cia raithi iria irakinyanirio ni thirikari. Mahenete maoni mao mbere ya kamiti iria yamuritwo gutereba mihango ino gitogoro ni mubunge wa Moro kuria Kimani na murunae wa Keses Julius Ruto. Ona gutika ni magathirie tabarira yo ni mendekithitie thirikari imataririe wega uria andu aingi matari na uhoti mekwihota kwigwatira nyumba icio. Kuna asilimia 30 ya bilioni 10 itaenda kwa National Housing Corporation. Kisha kwa hivyo pendekezo ni kwamba asilimia 2 baadaye unaniambia utakata hiyo 10,000 a certain 1.5%. Sasa kama nilikuwa nimekomboa nyumba ya 10,000 nitafanya nini? Itabidi nitoke nyumba ya 10,000 niende 1.5 ni kama 1,500, nirudi nyumba ya 8,500. So if the deduction can be done just on the basic pay, tukate tu kwa mshahara peke yake, allowances kwa sababu already ni kitu ya kuniwezesha kwenda kazini, ile transport allowance sasa ukikata tena sasa nitafanya nini? Hii maneno ya housing ni maneno watu wamekuja na very diverse views, and this is your opportunity. This is your opportunity. Those points will be taken into account, and the very important points which will be looked and analyzed. Hayo mambo tukienda bunge ndio tutaenda to debate so that we come with a watertight bill for the good of all of us. Kueleza zaidi mambo ya hii levy kwa sababu nasema hapana basi kama tunakatwa hii levy lazima tupate nyumba. Let me tell you how it works. Kwa mfano huyu mheshimiwa wenu najua huwa sana anajua sana kuwapanga mambo ya basari. Ni kweli ama ni uongo? Sasa hiyo basari si ni pesa yangu na wewe ambao tumekatwa kwa kama tax. So mimi na wewe tunalipa tax.
hiyo tax inaenda kwa exchequer, hiyo exchequer inakuja kwa CDF, alafu wewe unapewa hiyo bursary. Kwa hivyo wewe ambao unapewa hiyo bursary unapewa pesa yangu yenye mimi nilikatwa kwa mshahara, and yet mimi sinufaiki. Ni wega muno ni ndo aguthina mbere gwikanira na riboti yo yakore mwana wa All Kalau ni yatutirira mohoro maito na njira nguhima ithaa riri thaa ithano. Mohoro maya na njira ndaya ni tukumamukira wona cie handa thaa mugwanja makiria mautura rumirira ta ciro cio wa Jackie Maribe uri ukoro kirekererio kana itua ria jaji ri ukoro kirekererio thutha kahinda gatari kurani. Tugucemania nawe wona cie thaa mugwanja ritwa ria kwa ni Njoroge wa Githinji.